Thank you so much. Thank you so much. How about Salamat. How about you, Habibi? So lami the chicken here. So love you the chicken. Salamat. Thank you. Love you. Ma'am. Ay, Sir Day. You get to sit first class. Very spacious. And it comes with a pair of shoes. Yeah, easy. Ato is smell test. Uy, humod siyang bag-o guys. Hi guys! Bugo hi guys! Hi mga bay! So karon, maglaag-laag meron kay mo try me o mga different So mag-shoot me dire og tulo ka BAI Tries. So ang first kay sa Doc Manok sa CDU. Yes. And then ang next kay sa Don Mac sa Park Mall. Yeah, itong last stop kay sa sentro sa Mandawi mo try ta itong sushi nga trending. Asa ang entrance. So muna guys, masaag kami. Hindi, kung ano to yan, narato sa CDU again. Sure ka ginoo. Ulo! Yan na! Yan, nasuko na si... Ano naman mo dire, Mick? Kan, musuway mi atong dukmanok nga biryani chicken ba. Si Doc Manok. Asa si Doc Manok? Asas dog. Dini si Doc Manok. You can take video and you eat and you try my food. Okay. Yes. But you need to wait. Okay. It's okay. Pwede ni nga gloves, busing? Ikaw yan, dito to na yan. Dili sir, trabaho pa ko sir, nag-cameraman pa Ikaw ko. GB ba? Trabaho sa una kaon GB. Mojo jita lang ka estudyante si Dio, maginano na ka. Mojo. Shit, kugihan day ka dyan. Dyan, kugihan day ka dyan. Okay, big dako. Tara, kugihan kong dako. How was the food, Habibi? So lang, so we need to clean. What are you gonna do next week? We open next 2 weeks. Ice cream. Come. Ice cream. Okay. How many flavors? 2. Two. Okay. But secret. Thank you so much. Thank you so much. How about Salamat. How about you, Habibi? So lami the chicken here. So love you the chicken. Salamat. Thank Love you. Love you. So mo to mga bay, manamig kaon diri sa Dukmanok. Yes. Busog naman mi. Amo nung kuyugan si Tanter JB kay mainom sa silag doon macchiatos daw na bagong flavors. Yes. Dami guys. Let's go. So mo to siya guys, namin karon sa City Times Square. Okay, pag-abot na mo, kami na po ni JV ang mag-shoot o BAI Tries Don Macchiatos. Kay naib duha ka bagong nga flavor ang Don Macchiatos. Atong mga impurities. It's very impure. Kanas JV, idol di kanas JV. May kaya siya mo pitik ng mga Don Macchiatos. BAI Tries lingkuranan. Dili ra ko to guys ang ilong. Asa daw? Aro daw. Sheesh! Wala pa man, alas 5 pa man ang sushi. So, nagtambay-tambay sa mesa ko ang Japan. Doon naman ko ng Japan. Doon na kayo sa Mandawi. Serious ka to bag? Sa sentro ta mag-shoot ta o kuan? Kompleto sentro Mandawi. Oh, sa sentro Mandawi. Kay naay tagbay. Pagkagawat sa sushi na siya. Oh. Kay mag-shoot pa tag mga reels. Unsa din ang reels? Kanang tinud-an nay. Real na reels. Oo, real na real. Among i-try ka sushi. What's up mga Ben? Ano sa karon sa Mandawi? Ato sa sentro sa Mandawi. What's up mga bay? Mga bay. Balik. Hi mga bay. Naata karon sa sentro sa Mandawi kay mag-try tag sushi. Nga tag 20. You have the sushi to my heart. Huy!
So nakapalit na mi guys, no? Nya kauwan man. Opisina lang mi mag-tries. Right. This is Bai Tries 20 pesos sushi sa Mandawi. Ano ba din? Kami kanila ko na namatay. Kapoy na kayo doon. Guys, Nico. they're tired, guys. I can smell the tiredness. Ingog, imong tingog. Tara! Nakalu- Itadakimasu. Oh. Banana ni. No. Flow. Okay, Robert. Hungiti ra good kamuta JV, hungit. Soyip, kuwaon. It's a vote for me. Balik. It's a vote for me. Let me try. Pangaon na lang mo tanan niya rating altogether. It's a vote for me! Sama na to siya, guys. Nangaon na sila, literal na sila drinks. Unsa pa man yung ganahan i-vlog na mo next time. Let us know in the comment section down below. Tulong nito.